Nyuma ya kamiti ya mbunge ya Senate kuonokia ngavana Kawira Mwangaza untu bubu nibujukiritwe na njira mwanya mwanya ni akari kathetune ka Mumiru bamwe bakiuga ni bagwiritwe ni itagaria rya kamiti iu na kuga nande mubira jurikiri ngavana Kawira gutigira ni akurumira ngwataniro gatigati kawe na atongeria bangi kenda Miru yomba gwita na mbere. Gatukenete muno nontu bwa mantu jaria jomba gutendeka narua ndene ya Senate narua ira yomba go uphold kuthurwa kwa Honorable Bishop Kawira Mwangaza tangavana wa Miru nyani mwekuru arunga mau agachichurie muntu bwa Miru akwira kana ka Miru na baito mu support muntu bwa kwira batwe kinyaro goika bane ende atene kana mbeche wamba twina we kwa mama akaigwa gitijeka batwe tuliona muntu bwawe na tukendelea na tukauga mama nowe gaitina ruguru kwa unande nya Senate no tumicogeria ngatho katwethire batwe tukaribwega mama ija na tuendelee ibwega kwa ukikeno kiakwa ni kuona Kawira ucioka kitini na itwira wara mali mwanamume ako anafanya kazi, mwanamke anaweza fanya kazi zaidi. Kwa igwa sauti uwe kwa rari gwothe narikane Murungu nwe number 1 na atecerero na kana ijara thaida atibangite na MCA bwina misie bendera cienu buthikire munene wenu oni orambomba kwera ngavana weto Kawira Murungu amutharime ikomeria na kurungamana Ngai wa Israeli agatetera oma kenda kana ka Miru kombo karabwega woni nteno nto bonge bombo mwera ni arungame na Murungu yo mugwate njara arita ngogera arenda ta kurita tora rere Miru na ndenda kuromba atongeria bonde ba Miru ito barabaringerwa kura na barabaya yite mwanya irikari ya Uhuru ya William Samoei Ruto ncho nibukarende guru na ngavana twaranirie turekanire nondo bibilia niturite nondo tugaturekere meaje yetu tora turekara batu yagia ncho iborekanire nikenda tugatongeria Miru yetu na njira njega nande ndi mukaji wa Miru kwiri iromba rimwe turi naryo nande kira tugwitia ni ngwataniro ndene atongeria bonde ba Miru kuma senator kuma ngavana na MCAs mama ito muchogeria ngatho nontu akuite na batwe nontu arigwo no monga muntu akawainda aiturwa ngugi baba nabo barenda cia gwikira muko ito ibatiga cia muko ibajukira bagaita cio ngugi na bakona mbeca cia tucigweta bo MCA yeto itobendete na itobendete nkoroki kira tukwenda kibo ikwena mana kunyia baritaneria ngugi na ngavana wetu na batwe tukaranie na babwega nturene cietu inde yoni tugankuromba ngabana betu MP betu MCS betu senators betu na women betu bonde na leaders betu ba Miru bonde bawatanie twithia twintu kimwe igamba rire ingwitikia Biblia yuga anene betu bagite magamba neyota na ingwitikia tengwitikia inkumenya kuringana na ora turatega twinde a Miru TV-ne tukuone gamba ria gavana Kawira ria impeachment ri kugitwa neyota na ibwega muno komite ire ratirimene na aria Senate thaine gita rio chwathere ndene Miru mwaka jo 2023 tutete ndwene kaire tukorwa tugukaniria biongoja ng'ombe ore chiroja igokaniria ngoji bukinyania regoro nande tuoroe ni nkoro chieto it is time ira muchongo uga reconciliation time ambo tu bura bwa mbere muno gukinya Miru ni tuge bara bonde bara rujaga na bo mwanka nande tuge tukuthiria ndoa aria onde bari bathambe nkoro ciao na nyano tututha gutagara 2023 itukoromba nkoro cia bonde bara karaba endo andu anikinyete muthia mwina Kawira Mwangaza lakini tukwena arua uma kuonekana weru ati ugwe MCA kabure kaira Kawira mantu na ndika tukwenda bwa turi wanaici ba na masinani twenda bwira okuma na arua gwatania na ngabana bwita bukarende guru na uthina irari bukoswane thina butwitire nguingu ne tukwenda kuma ute kwenda kumenya no cindanire no cinderwe ngavana ore aturakuga mirango ewe ne rugorikire MCAs itukuburomba bugwatanire na ngavana bwitire a Miru ngugi no nto 2027 bukorwa kioria ngavana kiorua na mbwere antu beto MCAs antu braba toire obusukuma bukwona narua te antu bauma.